Ngiyanibingelela nina besilo, ngiyanibingelela nina bentudumo yakithi eMgungundlovu, uMashikizela ashiya impi yakhe, uvevane lukaPhungane noMageba, uvevane lumabala ayibhadu, ngibe ngiyalithinta luyahwaqabala, lunjengophunga wasebulawini, lunjengovuma kubangoma, intungwa seyendlaleli bakwethu, nguKholo Khumalo kwiKholo Khumalo TV. Ngethemba abesilo basaphila. Abesilo-ke ngibaphathele-ke nasi-ke isithombe. Lokhu okusesithombeni-ke kuthiwa-ke usinga lwesalukazi. Umbhemiso-ke lona bakwethu, umbhemiso-ke welapha-ke ikhanda elinkenkethayo, ikhanda elibuhlungu. Nina beqhawe ley'gqamuza lezi eziphuzi eziyelo, uma sezomile-ke ziye-ke yithungelwe-ke ngomentshisi-ke bese kuhogelwa-ke intuthu-ke yakhona, intuthu-ke yazo-ke yelapha-ke ikhanda, nina beqhawe. Indlela-ke ey'bhenywa ngayo-ke ubhema bese ngathi ubhema-ke ukhuni lwamandiki namandawe, ukhuni lwamandiki namandawe. Angazi noma besilo bayalwazini ukhuni lwamandiki namandawe. Nalo-ke luwumbhemiso-ke welapha-ke ikhanda-ke elinkenkethayo, nina beqhawe, nina bembube. Bese-ke amaqabunga lawa-ke ayaye-ke abiliswe abeke isiphungo eselapha-ke isifo-ke sesifuba, isifuba-ke esibuhlungu, noma-ke isifo-ke sokuwa-ke, isifo-ke sokudlikiza. Leso siphungo-ke leso-ke siyaye-ke sisize kakhulu-ke kulokho-ke kokubili, kulezo zifo-ke zombili. Nina beqhawe, ake ngime-ke lapho, ngiyabonga kakhulu. Mabangene-ke abesilo, kuningi okusazoqhamuka. Mabangene-ke abesilo-ke enqolobaneni-ke iKholo Khumalo TV ku-YouTube. Ngicela abesilo-ke bayisabalalise-ke ne-content. Ngiyabonga kakhulu, niphile nina bembube, nina bakaJinini Ndomnyama, oZithozi Magwegwe ngokugwegwa bakayise, uHlangwana Bhula umlilo endulinde ubaswe nguMantshonga benoQelebane, nina beqhawe.